İsmim bola minim Yunus Hacı, tuta berem dünya yügeni. Bar alemge kaşkırasım kiler, Күңелләрем кемне сөйгәне. Бар галәмгә кычкырасы килә, Күңелләре кемне сөйгәне. Хаҗлар кылдым Ходай каршысында, Кулларымнан килә бүтүнеш. Yigitlerden kalışırlar bugün, Yüreğimden taşa dertli kış. Yigitlerden kalışırlar bugün, Yüreğimden taşa dertli kış. Malımda var, malı da var, salımda var, salı da var. Varısı hürmet ite, ite. Күңелем тыныч түгел, ул һаман нидер көтә. Дөреслеккә, намуслыкка өйрәтә безне белем. Күңел биреп укысагыз, аңларсыз дөнья серен. Китап белем чишмәсе дип зур кешеләр әйтәләр. Сезне алдагы көннәрдә матур эшләр көтәләр. Мөгаллимә апабыз, бигрәк матур карагыз. Аның уй-хисләренә сокланабыз барчабыз. Китап белем чишмәсе дип зур кешеләр әйтәләр. Сезне алдагы көннәргә матур эшләр көтәләр. Күрдән сиңа гашык булдым мин, Юкым качты минем бәгърем. Сине уйлап бара сирәгенә, Үтәр микән минем гомерем. Аны уйлап бара гына, Үтәр микән İsmim Yunus Hacı bula, Синікі сұлу Камила. Бүтін ішні қарап итәйінді, Сезіп баса қаршы ғалима. Бүтін ішні қарап итәйінді, Сезіп баса қаршы ғалима. Сизер берник үзгәрт алмас инде, Шундай көчле сөю тойгысы. Миндә бара морадыма җитеп, Яшькә ләшле булу кайгысы. Аны бары морадыма җитеп, Яшькә ләшле булу кайгысы.
Meni aldamakçı olasın mı? Yok yok, anısı olmaz. Min namusum için ya ularmın, ya seni de bıkıracakmın. Oh sen, ıstıralşak! İsen ne balakayım? İsen salgın hatırlasın mı? Nesime abi, eyde uz, ne yiyormuş? Tıktayın da bir kızılanma sana. Biraz hal alayım. Eybet mi? Kudayının bir ganamım şükür. Köy eybet mi diyeyim? Anısını ötesinken 50 dağı. Uyul ki yediler anar. Bilem, bik yaxşı bilem. Yarmınkesine barışanın uyul yarmınkesi abasa. Uyul yarmınkesin bütün çıkan biledik. Ana, minin şapanım şu şından kelgen asıl giysek. İskirirge de tuzarga da uygağanı yığışmasam. Yıl sayın bir iki yamav salam da rahatlanıp yürü birem Allah buyursa. Şulay da şapanını yaڭartırga hesaplıysan bu gay. İsapның хисапқа туры келу керек бәткәм. Bir яңару жеңіл генә була торган эш түгел ул. Ярар, анысын ташлыйк та кирәкле сүздән башлыйк әле Җәләлетдин бәткәм. Син Камиләгә нығытып әйтсәң, ул синең сүзегә күнәр. Усалмы, яхшымы син аның абзасы? Атыңына калган кеше абыса. Камилә күндирсә, башка бер әйбер дә кирәк түгел. Бәхет ишеге Кин күләме белән ачыла бирсә, анда инде синең сеңлек губернатор хакыны шикелле ялтыравыклы тарантасларда тузаннар гына туздырып йөрер Алла бирсә. Син дә хәзерге шикелле адам күркесенә кәмичек булып йөрү урынына Хаҗи әфәнденең берәр багатинендә зур приказчик булырсың. Бөрегеңне кырын салып, кызылма ушып торасыгына егет ала бuyursa. Тик сен харшын әйтәм, эшне тизләтергә кирәк. Хаҗи әфәнде ашык тора бит. Сыңпайлар бит бер эшне эшләм дисә тизләтүне яраталар. Шулай ит яны. Юкса бит бәхет кышын кулдан ышкындыруыбыз бар. Аллам сакласын, аңла. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselam Hacı Efendi. Rahim etiniz. Mene senin bəxit kuşun. İnsanlar mı insan savuna durasız mı? Kaf nöbeytiniz, kavim kabileniz, o ruh kardeşleriniz isengine duralar mı? Bilgisenler hazırga Hacı Efendi. Ruh kardeş, kavim kabile, hemmesi sağ selametler. Merakallah, merakallah. İnsanlık gerek, insan bulgan yokşu. Allah Tebareke ve Teala Hazretleri mümin Müslümanlarga isenlik sağlık versin. Amin. Kıhım. Ярый. Хушыгыз инде алайса. Мин китеп торыйм. Шак кына эшләрем дә бар иде. Yarı hoş işlerini korudur Farazan. Kilgeli tur. Unutup koyma. Ярый. İnşallah gelirmin. Gelmeyini. Bir işni жайламай тұрып келуден тоқтамам. Хаҗи әфәнде bir изге эшне миңа тапшырган икән. Илләмәгәрде bir шатыр губернатор дигәндәй. Хаҗи әфәнденең туен ясамый тұрып, һич тукталачак түгелмен менә бер тапкыр ала бирсен. Битте. Китәм. Менә шул була инде ул Нух пәйгамбәр каргасы. Bir tuktavsız kar buldu da tünekiye. Ağzının hiç tereti yok. Şuna göre tuktamin etem, bu hayırsizden iş çıkmaz. Uzun yine barıp işini yakşılap anlatayım eli. Celaleddin Efendi, akıllı yigit anlarıl meni diyeyim Farazan. Siz yukka meşakkatlengensiz Hacı Efendi. Nesime evi işinin nersedeykenligin pek yakşılap anlatkan ideyindi. Nasıl netice koydu? İnim Celaleddin. Yakşılap anlatkan iken faraz ettik. Onun bir neticesi kirek. Yani mesela nemin iş kişisi, benim vakitim kaderli. Peygamberimiz aleyhisselam yakşı işini oşuktırırga kuşkan. Peygamber oşuktırırga kuşkan kuşuğunda. Hani sımilinin bir de oşukası kilmeyi. Hacı Efendi'nin hatını var, falan tüken degen bula. Hatını var demenin. Şulay şul. Dürüst eter. Barakallah, yaşlar kündeş bilen tarağını yaratmaylar şu. Şulay kuresin. Bul da alaysa. Barakallah maşallah kilip çıktı degen söz. Nişik?
Avuru iş o. Kim avuru? Menin hatın. Galime abıstan yani meselen. Şulaymını? Allah koşundan birli uzaklanmay uleyindi farazan. Kızganmış, oy kızganmış. Ni halitesin dıgada bulayıp. Allah Teala oranını icmahta bulsun. Nindi avuru ikansın ol Hacı Efendi. Şul indi ecel zahmeti farazan. Uzunda nihaller kemik uynap yürüysün mü? Bulgalaştıra Hacı Efendi. Paralı oğlum, sen de bizden ağıttıgan kış hafizden belediye valayım belli. Hey abi, şunaka. Sana kamı niyeydin git buranın hafizliğine takkan. Kızganış. Xuday tevfik versin. Mine men sana o'zimning halimni so'layman. Men Qag'batulada xo'sh qilgan vaqtda bir hikmatli tush ko'rdim. Tushimda Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom izu bovumidan ilektirib oldi da menga bulay dedi. Eğer de ulayda bir usul jadid muallimesin halal cifetlikte olmasan nihatligine gıybedet, nihatligine hoşlar kılıp yürüsen de barıvır imanın zayıf, uğrunun cehennem bulur. Din singil, Hacı Efendi'nin imanını nıgıtırga yardım ete kurindi. Yoksa onun imanı şok ilegip güne tura diyermen. Zinhar şulay ete kurindi inikeyim. Anasının nenesi. Eğer biz onun bilen birbirimizge okşap gitsek, farazan yaratırsak, tutam da yartı devletimle onun ismine yazdıram. Bitti gitti vesselam. Onысы bir küp bulmaz mı Hacı Efendi? Menimce onun şirigi de yeter. Belki siz nima buruşka biraz birip durursunuz. Ve onысы indi ikinci mesele. Ama yazdı keşke yartı devletimle yazdıram. Seni özümün bir magazinge bir kaşı gidip koyurmun. Allah'a buyursa. Yarar, men eytesi sözümünü ettim, indi işsizde turib qala. Yarar Hacı Efendi, uylaşırız. Zinhar rızakka suzmağız, mübarek Ramazan ayı yakınlaşa, ona kadar işini tamamlarga kerak. Onысы elbette şulay. Yere hoş, Allah'a tapşırdık. Zinhar, men aytganlarni unuta kurmaydi inikeyim. Galimenin ağırı ikenligin, tizden uleşegin, Qag'batullada tush ko'rganligimni, yartı devletimni yozdiruv turunda nazir aytganligimni hammasini bayna qulog'ina to'qishtiryapmi? Bulavul Hacı Efendi. Xush canım. Xush inikeyim. Sağ olunuz. İsen yürürüz. Küp mü vakıtım aldı? Heminin rol ukisem var. Asin, badlet, meni aldamakçı bulasın mı? Yok, onысы bulmaz. Min, namusum için ya seni dimiktiririm, ya özüm ulaşakmın. Ah sen, istirelsen. Şayarasın mı öyle? Yokla, rol öğrenmem. Gatılık Ağa Efendi, hop ağarındı. Kutluğa yazdı, değil mi? Anısığına birini tugul. Dağın nerse var? Sınılını kiyevge birem. Nerse? Nesime bir tağı kilgen idi, onun ardından Yunus Hacı özü de kilip jetti. Sen nesine karşılıklı bir tapkır ırışıp çıkardın işindini? Mene şuna göre de Hacı özü kilgen. Demek iş ciddi tüske kirip bara. Şayarasın. Ciddi işler, kübüsünce şayarıdan başlanır Şahir Efendi. Drama,
Tragediyalarda şulay yok. Hem şayarı bilen biteler. Düşkültün filosofiya. Belki şulaydır. Lakin senin aldığında hazır 2 yol tura. Birincisi, para çekilgen yaltıravuk kalaska oturup Hacı Efendi bilen gitarga plus onun yartı devleti. İkincisi, terpik atlap, yaş şagir bilen jeyav gitarga plus tuşlarınızga elektrik koyulgan siren. Teşekkür ederim. Başka bir de yok. Buna saylayındı. Benim rol okuysun var, sizge kımaşavlanmayın. Abdülhak Efendi, gafınızı ötünem. Benim ertagi dersga hazırlanasım var. İkinci vakit. Erkinlep silashib o'tirarmiz haliyami? Yarar, zarar yok. Kamila Totaş! G'afvu etasiz. Bir yağında tura Sirin şeşekleri bir yağında tura Sur devlet baysısına şanım Sin rizasın bir sen idi mina Sin sile şair icadına beye Halık tarafından surbaha Serin şeşeklerin tatta bulsan Minim eşim bulur dik hava Ayırma teşkine tugilmanda Sur devlet hem şeşek taşları Şanam benim sevim güçlü eridirler seni Gönlümün azları Gafınızı ötünem, hürmetli Kamila Totaş. Anası niye işenimdi? Mine şulay, ihlastan okup oturgan şağızda Birşip yürüyüm için rıhsattır deb olayım. Siz bugün ellerini işlep gitkensiz Şagir Efendi. Göstiyap kurmasın özünüzge. Olayık tugildirler. Lakin Kamila Totaş mine şulay qarasa, men özüme köstüyünü bek zor baxtdan sanar edim. Mine endi bir siz. Yaş Şagir şul tiklen kopşa bulsun da onlar suyup qarıy almaymış. Men bit sizning poklonitsalarınızda. Men sizning şagirlaringizni yaratib o'qiyman. Siz beni şulay mısqıl etip menden gülmekşi bulasız. Lakin Kamila Totaş, men sizden ötünür edim. Siz meni kızganıgız. Sizni qizg'anmayman. Men sizdan buni kutmaydir edim Şagir Efendi. Miskinlarligidan qizg'analar bit. Mine men tarjimai hallarini o'qigan shogirlar o'zlarindek eri tutqanlar. Siz kirisinchi, o'zingizni qizg'andiribmi tashasiz? Men sizni anlayman Kamila Totaş. Tik siz meni mısqıllab gülmeyiz. Men sizden şunug'ina o'tinaman. Abdulhaq Efendi, siz shunday o'xshamirsiz deyapsizmi yo'q? Şunlab Kamila Totaş. Mine başkalar dilese mi etsinler? Benim işim baribir. Tik birgina kishi meni şatlandıra. Hem şulay hasretlendire ola. Mine nishik, men bulayaptir deb o'ylamagan edim. Abdulhaq Efendi, siz shoqqina kutib turig'iz. Men hozir shig'am. Yüreğime girip ornaştın sen Gürlep durgan yozumda Öz-özüne
Uf yüreğim. Bir giretti aşkına. Ayağına yığılasım kile. Beğrim, feriştem. Çık canım. Yumuşak gövdenini yüreğime basıp kısayım da yüreğimden utu sürülsün. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Kulun bu kadar isi buldu. Ama istirlerimni şişu ağır. Yok indi. Yok indi. Bu yılı sınav kaldırırga yaramay. Gışık tutasın iken nık bul yigit. Mine indi çıgı bilen. Karşına tizlenem de yürekte bulgan utlarını aldına şeşerge tutunam. Kil beğrim, çık canım, artık yalındırma. Yeter indi, kup yalındım, kup gazaplandım. Yaşagir efendi. Nindirek halleriniz var? Nindirek şiirler yazıp şiirlenesiz. Min hazır şiirler yazmayın. Hem yaza da almayın. Kabile tutar. Siz beni kızgandınız. Ayak astı kızga tufrak olayım. Min sizin ilahi maturluğunuzga canımlı birine hazır. Nişlisiz kışı falan kilip kırseşirlerden nesiz belli. Şülerlenmin Kamile tutar. Yüreğimde ut yana. Vallahi kızık işler. Hatta şapkılaydı. Herle tutsun. Koydan kuydan çıkardı kız ha. Tik pudra alırız mı iken? İşleybiz. Anasına şik de yok. Şahir efendi damındayken isen mi ipteş? Nişle bulay bir ko'ngilsiz oturasın? Evinin yandım elle. Hele nişlep başıma ortup tura. Hey! Sen malay! Mında nidarım turasın buğayın. Смотри, Allah bir suçu alma. Gözlerin yoltun etmeni kaş. Senin kaşını o karşılık gidesin buğay ha? Karadan koyağa. Karadan. Yok tutmazka. Biz ondularını живы elektremiz. Yok ozguna. Tuna. Şimdi. Nerinde hızlı dinapsın? Kulaklarını şovlata başladın. Yarım min bulayına. Kirgen şokta nersedin yapı varıp şovlaşaydıgız. Endeşmesiniz. Hacimi kızık itemiz. Ekemet yaşınız Kamile ekemet. Hem kızık. Bolları desin özü de. Yok budur olmazsa. Uşağını bir de almayayım. Elike Yunus Hacı'nı değilsiz mi? Şul indi. Hiç şul firgavundan katılır hal yok. Tamam okuldan şaşkan. Nerse deyip şu kabahat bilen sözünü uzaytıp mataşırga. Eyde şenşilik git. İzin bulmasın bu tirene deyip nişlep üzüp güne etmişsin. Mine o anısıydı Şahir efendi. Mindeki zor kimşiliklerinin birisi. İki nerse benim tabiatime bir de turu kelmeyi. Birisi tarı butkası. İkincisi sözünü özüp salu. Eğer de min bir sözünü özüp aytsam sonundan işim pışkan gibi bula. Eğer indi tarı butkası aşasam bir tuhtavuz yütkürem. Mine şuna göre de Hacı efendiye sözünü özüp aytalganım yok. Sin ağırdan faydalanırga ulisin bu gayşeler. İsep yok tugulin. Lakin Yunus Hacı'dan fayda, şeytandan iman, ikisi bir şamadır kuresin. Buruşka degen bulup, ozra kılın tartıp karagan idim de. Bir de kımşan mı lagnet? Nasıl değil? Elek kiyev bulup alayım, sonundan kuş kurur değil. Hem şep kiyav bulur desin özü de. Demek mesele min uyulan şabılıp çığa. Yarın. Obur, nersedip şu kartını şoyartıp yürütesin indi. Ya uylaştığız mı deyip ol git dağın kilip jiteşek. Kiluğunda şik de yok. Ramazan yakınlaşa, ona şaklı işini tamamlarga kirek. İzgi işini, peygamber de aşıktırına kuşkan deyip gitti o. Mine, kurursiz, şıramaz, bugünü kilip jiter. Sen şu kabahatini üstüreldirip yürütüp nişletmek işi bulasın. Şakir! Söyle şuna. Kaynağay söylelesin Dınga singlem Hacı'nın üz hattının bilmekşeler üzerine Valime bikenimi Әйе aldım birdim yasamakşı bolalar Әммә дә зур камет булыр әгәр булдыр алсалар Әлі olur ayrışkanma Юк инде аерылышмаган Галимә бикә әлегә кайгыга сабышмаган Юк
Абый зинһар әйтәм, алай һич тә ярамый. Килсә әгәр сөйләп бирәм, бер нигә дә карамый. Эшлекле кеше башкага бер дә ышанып тормый. Кирәк түгел бу эшләрдән, бигрәк куркам мин, абый. Берсенең куркып торырга ифрат кызык булачак. Бергәләп туган хәйләнең тозагына кагачак. Булды бетте күп озайтма, никах көнен билгелик. Әнкәйгә әйтәм мин сезне, аның хәленә кирик. Куркма кызый, ник куркасың, сиңа бер ни дә булмый. Әфәрин эш кешесе, һәр вакытта сүз аңлый. Нигә аңламаска? Миңа кирәк аның кызыгы. Хаҗи килгәч барсын сөйләп бирәм. Тиз басылыр утның кызуы. Камила burada. Азрак һавага чыгып, бакчадан әйләнеп кайтырга уйламыйсыз? Ярар. Siz şapkını tütüp durunuz. Min hazır giyinip çıkam. Менә әйттем бит, чыдамас бит. Мөгаен хаҗи булырга кирәк. Assalamu alaykum. Ve aleyküm esselam. Hoca efendi, gelip rahim etiniz. Nihal isanmı yigitler? Bek isan savuna yürüyüsmü hoca efendi? Allah'a şükür tuğan, Allah'a şükür. Sen kim bulasın? Bulay kurgan kişiye de okşatam özümle. Benim ismim hoca efendi Hısnüddin. Atiyim merhum, Muhyiddin. Familyamız Gani Fler dep yerteler. Gayniddin Fiyar olayken. Yana firmada şu bir de kulağıma çalınğana yoktu sülü. Bulmaz şu hoca efendi, bizden ne? Firma tugul bulay, vağrak kasıp. Firma bulmağaç, nersege zamanı Gayniddin Fiyar deyip durgan bulasın. Gayniddinov kine deysen kişi. Bu yigitni kim deyip bilik? Munisi o'zimizning qardash deyishli kishi. Ota-onaları var mı sen Farazan? Senden soruyor. Bor hoji efendi, bor. Otasi da bor, onasi da bor. Vatan o'zi zo'r davlatli kishimisan inim? Yok, ol devletli kişi tugul. Teguşi. Şunlar bulgaç, nersaga soğanı canım bir ulhadli g'ispedeler qilingan bulasın. Anısı indi, minimiş babay. Şurayma. Men tegligini aytamanim. Senga Allah hurmat ağa. Şulay zaman şunda endi ko'rasin. Yoshlar fırt qilanlarga spay kiyinirga yaratalar. Farazan kisa toqir bo'lsa da o'z boshini bezirga tirashalar. Mening o'z prikaziklarimning birisi haligi o'zimizning shitik kavushni yaratmışan. U kishali shitik bilan rezin kavushdan shirttira boshlagan. Ulg'ina ovozali kezaki ostidan mana shunday kichkina paltadak kiyib olgan kiyat. Palta tugul ol hoca efendi. Onlar filettiler. O'ras kiyimi bo'lg'ach bor endi o'g'lim. Palta deymiz biz anar. Müslümança ismi şulay anın. Şulay? Yokunu bir kalıp mataşkan bulasın. Şulay hoji efendi, dik durus aytasan. Dürüst bu mağaç binanı sülep tutar beni de. Nese süleydiriydi məlli? Prikazçikni süleydiriydi biz. Ha, hayır. Şulay. Oğuldan kelgen çağında men sana aytdim. Farazan şabbattalı bir yıl kuşmalaydı. İndi hazır gospodalar şakılangan bulan. Şitik yoramıymış itik bulsun, kemzul yoramı pelte bulsun. Kirgi başladan upkeli. Kotra gelsen ki bitkereşecek mi? Eyde uzunu yaragaş yorasın indi. Dik ene kala boş kilmegensin enem ana ol indi. Kungulga avurrak tüyüla.
Шулай, Хаҗи әфәнде, ул эше күңелгә гаять авыр тоела шул. Мин инде аны берничә мәртәбә шул турыда орыштым да. Бер вакыт шул хакта кыйнаша да яздык. Рәхмәт, рәхмәт җаным. Инде бу егетне кем дип белик? Монысы үзебезнең кияү тиешле кеше. Өлкән сеңлебезнең хәләл җифете. Бәрәкалла, машалла, бик яхшы, үз кешегез, якыныгыз икән, бик яхшы. Бәрәкалла, бәрәкалла. Шулай, Хаҗи әфәнде. Бар да үз кешеләр, кайсы кияү, кайсы кардәш, кайсы тегеләй булай. Бар да үз кешеләр, бер чит кеше дә юк. Бәрәкалла, бәрәкалла. Бик яхшы, чит кеше булмаган яхшы. Шулай булгач инде әлеге серне алар да беләләрдер бит. Беләләр, Хаҗи әфәнде. Алар белән дә мәслихәтләшеп алган идек. Бик яхшы. Бәрәкалла, бәрәкалла. Мәслихәтләшми бер дә ярамый үз кеше булгач. Әлбәттә, алар да шиккә капмаслар. Аллаһы боерса, әлеге дә баягы дәүләтебез дисәң дә, Фаразан агайны арасында, байлар каршында ихтибарыбыз дисәң дә, инде һәркемгә мәгълүм. Дөрес, Хаҗи әфәнде, бик дөрес. Дөрес булмаган кая? Хаҗи әфәндене шәһәребезнең кендеге дип әйтеп булыр иде. Бәрәкалла, машалла. Мила Җәләлетдин, син җаным кызык кына әйтеп куйдың. Шәһәребезнең кендеге дисең инде син. Кендеге. Бәрәкалла, һиммәтле икәнсең. Дөресе шулай бит, Хаҗи әфәнде. Үзең уйлап кара. Хаҗи әфәндене мактаган кеше кыйммәтле була торгандыр шул. Юк җаным, юк, алай дия күрмә. Гынаһлы булырсың, Фаразан. Мила Җәләлетдин мактамый, дөресен әйтә ул. Сез, Хаҗи әфәнде, аның сүзен тышынга ала күрмәгез. Ул юри генә шулай кыланган була, шаярган була. Ул сезне артыгыздан да һаман мактап сөйли. Бая сүз иярә сүз чыккач, ул әйтә: "Шәһәребездә ди, Юнус Хаҗидан башка атаклы кеше дә калмады бит инде ди." Калмады димени. Шулай ди. Бәрәкалла, машалла. Һиммәтле, тәмизле егет икәнсең. Бәрәкалла, машалла. Рәхмәт, рәхмәт. Хаҗи әфәнде, шәй хәстәрләсәк нишләр? Бәлки берәр чынаяк шәй ишәр иде. Юк, җаным, юк, бер дә борчылмагыз. Бик рәхмәт. Бер дә хаҗәт түгел. Хаҗи әфәндегә şey kaçmasın. Hoca efendiye eytesek cevabını söyle. Şulay canım. Bik dürüst eytesin. Barakallah. Alaysa, ne olsun sözünün kıskası. Hoş canım, hoş. Әлеге iş turunda biz uylaştık, söyleştik, kengäşleştik. Kurşı kulem, kavim, kabile bilen de məslihətləşdik. Hoş canım, hoş, hoş. Elbette orada kiri kagışılar da buldu. Hoş hoş nersege deyip kiriga kalkmakçı bolalar. Ne dilersin Farazan? Kartırak imiş. Falan, tügen. Uzun bilesin bit bu zamanda. Meni kart diler mi? Subhanallah, meni kart diler mi? Ne'uzu billahi min'den. Mena necid yaşlar şavse vazarım elma. Şu Hacı Efendi. Karasine var ne? Hele 45 tane uzmanıma 15 yıl var mı yok mu var mı korktular ha? Karasinalar ne? Subhanallah. Münakiyet. La havla ve la kuvvete. Hacı Efendi! Biz ilgirak ilgilenip durgan idikten sonundan bu sözlerge kulak salmay başladık. Hay berakallah. Hay rahmet. Hacı Efendi. Әнкәйсең ел күрше күлән барлык җыелган яшьләр бик мәслихәт дип тапты акыллырак кардәшләр.
Бәрі қала бик мәслихат, менә рәхмәт Фаразан. Бұлай бұлғаш хыялларым шыға аша бик аздан. Тик менә Хаҗи әфәнде bir уңайсыз юагы бар. Эшләр жайланып торганда нинди хәвеф хәтәр бар. Шулай шул Хаҗи әфәнде бар уңайсыз яклары. Нәрсә җүләр сүз сөйлисез, эшнең пешкән шаклары. Эш торып менә нәрсәдә сеңелнең яшы җитми, метрикасы буенча суаннары туры килми. Бәрі қала шулаймыни, нихат итәбез инде. Әллә шаярышкан булып миннән көләсез инде. Үткән кышта мин күргәндә яшь булып күренмәде. Яшь булса да сеңел буйчан үскәне сизелмәде. Жәлләт энем булай идик, метрикасын тикшермик. Хәзрәт минем үз кешем, аның белән эш итик. Авылдагы метрикасын беркем тикшереп тормас. Үз өстемә алам барым, башкасыннан эш калмас. Юк шул, Хаҗи әфәнде. Сизилсә сезгә дә уңайсыз булыр. Безгә дә яхшы булмас. Хәлфәне дә хафага салу булыр. Әгәр дә сез риза булсагыз, бер чара бар барын. Анысы булай куркынычлы түгел. Хош, Мила Җәләлетдин, нинди чара инде ул? Әнкәй әйтә. Әгәр дә Хаҗи риза булса, хәзергә генә үзебезнең хәлфәдән алдым бирдем ясатыйк ди. Инде яше тулгач ди, хәзрәтләр чакыртып, һәйбәтләп, никах укып, форменный туй эшләрбез ди. Бәррәкалла, машалла, риза, мин бик риза, җаным. Hayır bile bu Hac Efendi. Anası bir soğuk şimdi. İşte şulay nişikte yok sumaylara girek. Әйе, нигә шит кешеләр чакырып туй ясарга? Үзара эшне бетерәбез дә вәсәләм. Bize kirekmi? Nesene ol şey kişi? Paradan öyle tuy bulmuş. Şeriatça adım bildim gene bula. Uzarağına tamamlıyız da bir dikkat basalım. Hayır, hoş. Hayırlı olsun indi. Bik yakşı. Hoş, indi ne çıksın enem Milla Jalaleddin. Meherine nişegire koyarız indi. Sen bitinde yurt başı ata uğruna kalgan kişi. Anısı indi. Haji Efendi üz ihtiyarımızda. Ənkəy bulay degen idi. Anısın Haji Efendi bizden artıqraq bile özü bilgençe koyar degen idi. Şulay degen idi mi? Mene olay bulgaç uz biliğimşe 500 sum bilgelim. 500 sum! Eğer asılsağız eytirsiz, onlardan ne iştir olmaz. Nişlep az bulsun. Yikşikken. Biz özümüzde şulayrak şamalagan idik. O sandesi tügül labasa. İzgi iş. Rizalık emtken hayırlı Haji Efendi. Berekallah canım, berekallah maşallah. Tüplü yigit ikensin, berekallah maşallah. Allah'a tapşırdık hayırlı saatte bulsun. Şulay bulsun Haji Efendi. Ahırı hayırlı bulsun. Şulay canlarım, şulay. Bir de vakılık. Allah Ekber. Hoş. Xuda hayırlı bulsun. Azağı hayırlı bulsun. Bu ne hazır Hac Efendi'ni? Yahudi kutlar kadar yarıydı. İrterek bulmaz mı iken canlarım? Biraz irterek şekilde farazan. Rahmet canım, berekallah yigitnin kattesi ikensin. Berekallah. İyi mübarek bulsun. Rahmet canlarım, rahmet. Şimdi Milla Jalaleddin aldım birdim işin qaysı künge diyebilek təğayin itaviz indim. Anısı indi. Bizden işin nişikte yarrı. Hikmine kilesi yakşam birden elik şeyinip jit almamız şun. Eğer de siz riza bulsağız,
Менә шушы киләсе якшәмбе көн булсын иде. Якшәмбе, Шәгъбан Шәриф айының беренче якшәмбесе, ягъни мәсәлән, әлбәттә, Рамазан Шәрифтән калла иң хасиятле айында ул Шәгъбан Шәриф айларның патшасы ул. Китап әйтә, аның һәрбер көнендә 70 мең хасият бар ди. Шулай итеп киләсе якшәмбе дисез инде сез. Әнкәй шулай дигән иде. Якшәмбе көн кич 9-лар шамасындарак булса, безгә уңайрак булыр дигән иде. Шулай булганда кияү кергәндә җайлыдылар, Хаҗи әфәнде. Бик мәслихәт, бик мәгъкүл. Киләсе якшәмбе сәгать 9-да дигәндә. Бик күп, бик мәгъкүл. Алайса, сез шуңа риза инде. Риза җаным, бик риза, мин бик риза. Мин бик риза. Ягез әле бер дуга кылыйк. Allah Akbar. Hoş canlarım. Rahmet. Xuda abruy versin o'zingizga. O'zingizga. Şəğbən Şərif 70 min xasiyyət. Hayırlı saatdə bulsun. Min bu işə protest bildirəm Şəlal. Xaşinin 500 sım akşasına qızığıb. Sen ustuğan singilini satasın.
mümkün. Yaxşı mümkün. Saat 9'da. Aşıqqanız yetmeyin, buyurğanız yetediler, mına sana samavar. Kuy aydarsın da kuy. Akırın, kabak boş. Kuzum sıkkan malle, karab yürümüşsün. Bir samavarını izip işten çıkardık, indi hazır mınısın da batır katırışasın mı ha? En tatsız nerse! Hocamsın! Hocamsın! Hansız biz dur hocamsın! Fakirleşin git şuradan idi! Yarı sen de kişilik yaptın. Hadi lan, paralardan ne? Otur kulağına! Nerse şizi paralar. Bu resimde kimmiş şu şeytanlı? Nerse gidip şu ummağanını yoklap motaşa turgansındır. Avunganları bizge yoramıyorlar. Sen ağına yoramıyorlar. Mena yoramıyorlar. Esina ortağırak yorap koyalar. Biz de anlamayın. Nerse demekçi bulasın? Kurirdik indi, kurirdik. Allah'a şükür tatlıdık indi, tatlıdık. Kişiler ku yüzünü tutabilsem, nefsine kuca bula olsam, ona ambiları da dururlar idi. İkisini bir çılamın çıkmış, üzüm uğup çıkarıp ciberdim. Birisi sen tındırmağaç, üzü çıkıp kaçtı. Neseden hazır söylep durğayındı bunda. Nofak Halime, nofak. Canım şekilli hatını bulatırıp, ellerini osrallarga kus tuturga meni Mecnun deyip bildin mi? Karali, nokakdi. Uz gözlerim bilen kurgen işle basa. Natasha'nı bir üstümüzge gelip çıktın iş. Şuşu buldu mu naka? Tegi zor bitli morja kızını eytesin ekensin. Ol indi, birisini eytkende Halime, şeytan vesvesesi bilen bulgan iş. O çağında tegi bedbahit iblis kutkusuna düşer bulgan edim. Ol aldırdı yüzü koranırsa. Yoksa Halime, hiç gayibim yok o çağında. Marusya bilen nerse buldu? Marusya bilen. Kim? Haligi yuvan marjana eydesinler. Kuyunda şu kabahatni, onlar men üzümde şokkotam. Ellen işlep kine kunglemni vesveslendirdi bit şu mırdar nerse. Yoksa Halime, Allah'a şükür üzümnin hiç hayıbım yok farazan. Mene kunglim şuşu şinayak şekilli. Hoppa! Tuzdan hattida ko'nglimda usallık yo'q. Tuzdan hattida onun ko'nglimda usallık yo'q. Amarkug'ani unutdingmi ey? Miskin, sovuy bola shekilli ko'z yoshlari bilan u kirib jilay. Esim ketibdi. Narsa bo'ldi deb so'rasam, Hoji Abzi qo'l soldi dey. U yo'qqa uzgan. Sen de endi Halime. Oydan buna qozib çıkarasın. Hoji abzası qul salgan imiş. Degisi ketken edi Hoji abzasının. Bizning musulmon kishisi bilan qabring da yaqin bo'lmasin. Men xatolik bilan yanlışa sen deb bilib tegiligini quchoqlashtirgalagan edim. Tezgina yukkaga uzgan imiş. Xatolik bilan ondagina ishlar bo'laydi u farazan. O'zing o'ylab qara. Söyleme bilmegen kişiligini aldav jingelum. Onun ko'nglinde usallık yo'q imiş. Bilmeyim usallık senin şenişik bula turgandır. Ama benim bilgimce senin eşin ustallık bilen tulgan. Ya senin ko'nglinde bile tuzdan katliginde de yoksulukның esserliginde de yok. Subhanallah. Halime nerse söyleysin sen okulundan yazdın mı elle? Allah'a şükür. La havle ve la kuvvete. Allah'a şükür okulum urnunda aledir. Resel okulum Allah'a şükür. Üzün siletesin sen bularını. Tuzan hattida usallık yok imiş onun ko'nglimde. Yok sataşasın. Jin qoğılgandır özüne iman getirdiğin. Yüler, mağlub.
Sen özüne qara, sana jin qagılmagan mı? Sana 70 yaşın toldu bitindi, hamanda insaf qaytarmaysan. Ama 40 yıl birge yaşagan xatınını aldap mataşasın bitsen. Halime, nerede kıldın sen koralı? Nerede kıldı seni ha? Tupta, nerede yıllıysan? Sana iki çocuklarını unutmazsa gerek gidesin bir yol kuş şakırt ki sen dedin eydin. Kiminçi oğlum? Amin senin boyunun kızıydım. Biz neşik seni bile söyüştük. Şularını unutmamazsındır bir, hatırlıyorsundur bir şularını. Yok, neşlep unutayım. Bugünkü de hatırımda. Hatırımdadır şu. Öpkeler Mirza bunun ona paramış akıt bin sana kıyım aşıktım. Yelkümü küysünü, seni yelküsü, siyadırım bin seni. Dörrüz, men atıyor gerçekten bir dürsüysün. Hadi yakalı birini. Benim başıgız borası jirim var. Menin şekilli yolganlamışsın, menden şevrek yolganlıysan. Ya bitti, ılıma suzma. Kuruyamsın, teriştemsin, o yakasında tufrak bulayım deyip sen beni şu kalidirin, hatırında mı şular? Koy birisi hatırımda şekilli. Hatırında. Yarar indi, uzakta suzma. Uzakta suzma. Көптен тұрмай әткен ұрқым бізге кейбет ашық дейді, шұнарсың сен байға айландың, шұнар көптен тұрмай сен қажи да болдың. Мен енді қазір келіп тұрып сенің қаршыңда келетмеген бір жүлер, мәхлік болдым мен енді қазір мен сенің қаршыңда келу керетмеген бір мәхлік болдым мен енді. Яшьлек чагым, матур чагым турып калды йөрәктә. Сине сөям дигән сүзең чыңлап тора кулакта. Бергә булган минутларны оныттың инде бугай. Йөзләремнән көлеп йөрсәң үрсәтер Unutmadım can kisəgim Barsuda əli xətirdə Dik aşığam barasım var Sin bilmi durğan jirgə Яшьлек чагым, матур чагым турып калды йөрәктә. Сине сөям дигән сүзең чынлап тора. Zinhar yılamaydı Halime. Nerse buldu sana? Nersege bula yarsıdın? Sen yüler mekluk digenge gine kişi yüler bulamını. Biz onu tıklayıgına ettim farazan. Gider yılama. Balalar şekilli yıla oturup gelişmişsin ha. Olmasa eyle birini ubim deyindi. Vallahi sadık akıllı. Oh. Ben inanmıyorum. Bal kuruttu. Mana akiyata gitti. Bilek canlanırsa. 40 yıl elek senin karşında huriydim, ferişteydim. 40 yıl elek ferişte bulgansındır da hani. Şimdi hazır şeytan bulgansın farazan. Oy bilek canlanırsa. Haligi iş ne tamamlagansa size kurmasın da.
Hayır diyeyim ben. Ne yumuşum var edi oğul? Мәзинге кіріп шықсын демекшiydim. Şaşımını olduratım var. Ya. Min başıға Ay, gör. өзіңгіне ettirsin olasa. Halime abisi. Әліге бір дейміш болмаса мұншаға барып қайтпақшы едім. Sen beni. Yarı. Matırlanıp, şistaranıp kaytırga öyleysen beni. Heybetləp şistaranır қайсы. Kana. Yarı matırlanıp. Yarı. Нәрсе бар? Шылғына бұлар енді. Şekerlerim, üfleyene bitkeni. Hani işte, bir şey vermişsin, yünsüz. Gıtıqını ketirəsinlə. Evet, sımağına girdi. Мен şunday qıtıqşan şu. Yürü kılana, yürü. Қазір қышқырам billahi. Oy. Мұншаға барып қайтып енді абыстай. Yarı, barırsın. Parayla hikaye. Mezun abzama kırıpsın. Boyavdan o şaşır kırığa girsin, iler. Неге? Әлі біт әлі үшінші күніне шашын алдырған еді. Sen tintak ekensin. Sen amına nerse kuşalar, şunығına işle yarına. Ярый оңладым. Ялғыш айтпағанмын абыстай. Әлі біт әлі үшінші күніне шашын алдырған еді. Qarali. Абыстай. Nişler kitabımısın indi ha? Nerse gireceksin sen ha? Легенда бір кіші келген сізге жұмышым барды. Kim eken sıramadım, uyumuşun nerse deyken? Матур ғына шибәргіна бір хатын. Сөйлесі сөзім барды. Kırsın. Maturgına, şibergine yaş kadın imiş. Mısına da şiber yaş girer, başkalarına ne kalsın? Rahmet ediniz, buyurunuz. İyi sen misiniz? Allah'a şükür. Kuzunuz. Rahmet. Abıstay. Men sizge bir yumuş bilen gine kelgen edim. İstemiyorum navuzluğu, şunda yumuşlar, siz. Men sizni qaydadir ko'rgan ko'kda bilan tuttanib jetkira olmayman. Tanımazsız da şu. Benim erim Şakir isimli kişi. Sadık baylarda kontorda hizmet edi. Hayır, men yaşlarını hazır bit bilip tandirmayman, o'zingizning ismingiz kim? O'zimning ismim Nag'ima. Xo'sh, Nag'ima, ne yumush? Yumush deb abıstay. Bit yumuşuq tugul deyindi u. Mine nechik deb aytdim endi? Xabarda, kengashda deb aytirga bo'lar. Xabar deysiz? Hani bir xabar ekan endi u? Uyda kishi yo'qmi? Qora qizali Hoji efendi bo'la ko'rmasin. Ha, yo'q. Ko'pdan bir to'g'riga olishib ketdi. Narsa so'zlarning tug'da boraman. Shu o'tirsin. Narsa bo'lgan? Ders endi. Abıstay belki endi o'zingizda eshitgansizdir. Yo'q, narsa bo'lgan. Obid uylanmoqchi bo'lib yuriy. Qahar suqmalg'irni malg'un. Kim degan olmoqchi? Siz Yo'q, men to'g'ri Men aslida deyishdim o'g'limani. O'tgan yil shu mahallada bolalar o'qitgan edi bit.
Өткен ел. Менә шуны алмакчы була. Өткен ел бу мәхәлләдә Шәмси Җиһан карчыкның кызы укытты. Менә шул Шәмси Җиһан безнең әткәбез була инде. Ничексең? Сеңлегез, моны мәслихәт күрәме? Сез үзегез ничек карыйсыз, моңа мәслихәт күрәсезме шуны? Соң абыстай, әгәр дә сеңлем менә риза булса, үзебез мәслихәт күрсәк, карагыз әле, гафу итегез. Сезгә хәбәр биреп тә тормас идек. Шулаймы соң? Шулай шул. Әгәр дә сезнең әйткән сүзегез дөрес булса, рәхмәт сезгә. Ничексең? Булмый, мөмкин түгел дип әйттегезме әле юкмы? Абыстай әйтмәгән кайда инде ул. Менә әнкәм белә сеңелем, Хаҗи әфәнденең яучысын берничә тапкыр тиргәп тә чыгарганнар. Хәзер менә яучыдан бер рәттә чыкмагач, үзе йөри башлады. Һич кенә дә ояла белми, мәлгун, һич кенә дә ояла. Никахтан соң ук мин аңа ярты дәүләтемне яздырам дип әйтәди. Мин аны аерым фатирда тотармын. Һәммә эшләренә дә менә аерым хезмәтчеләр таяр булып торырлар дип әйтәди. Әгәр дә мин шул ысул җәдид мөгаллимәсенә өйләнмәсәм, минем күңелем тынычланмаячак. İmanım zahit bulacak, uğranam cehennemde bulacak demeydi. Mina bunu Allah'a Teala izgit düş orgalı bildirdi deyken. Yolganlı, yolganlı yok melgun, Xudayırğan hersekey. Şımğına yürü yanımda, sizdirmesке tırışıp, Minen gitmekşi bulamam, yaş kızlarga kızıgıp. Көрсәтермен сиңа бәлгүн, ләгънәт төшкән нәрсәгәй. Мин бит сине кеше иттем, иманга кил тәүбәгә. Наташа, Маруся, Мәрфуға, Müğallime. Менә шушылай иттереп аптырыга şimdi абыстай. Абыйым әйтә, менә барып абыстайга сөйләде. Ичмасам нык кына мәсхәрәләп, уятлый диде үзен. Yok canım, yok. Мен аны хәзер инсапка килүне мөмкинә дә итмим инде. Yok canım, yok. Шулай да әйтегез әле. Ничек итеп аны яклый итәргә уйлыйсыз? Абыстай монысы бик җиңел. Әгәр дә менә сез риза булсагыз. Ничекми? Без аны яшь кәләш янына китереп керткән булып, менә сезнең янга кертергә уйладык. Ой, ул кәһәр сукмагырны аны алай гына алдап буламы соң ул аны? Минем һич кенә дә моңа акылым җитми. Абыстай менә тик сез генә риза булыгыз. Калган безнең эш булыр. Нәрсә кирәк инде сиңа тагы? Мәзин абзый ярар барырмын ди. Нәрсәгә шакыра икән ди, нәрсәгә икән әйтмәдем. Нигә әйтмәдең син? Уңайсызландым әле бит әле, шуның өчен генә шашыр алдырган иде. Шәшереп кенә китсен, миңа алкада кирәге юк. Мунчага барып кайтып инде абыстай. Ой Алла, бар инде бар, мине йөдәтмә генә, бар. Карале. Сабынны күп битермә. Шикеннәр тотып ашамамла. Тәнеңне бер генә тапкыр сабынла, мунчала белән ныгырак ышкы. Тиресен суйганчама. Юк инде булдыра алмыйм, крыльцо тактасы түгел ич. Ярый инде, бар. Эй, Аллам. Карале, фикерне белдерде. Нәрсә дигән иде гүзәл, мин төшенеп китә алмадым бит. Менә булай абыстай. Хаҗи бик идеткәч, абыем мине монда җибәрде. Әгәр дә абыстай иренең борынына чиртергә теләсә, бүген кич сәгать 9-ларга безгә рәхим итсен ди. Үзара гына гүяки яшь кәләшкә алдым-бирдем ясаткан булып, Хаҗи әфәнденең абыстай янына кияү иттереп кертербез ди. Әнкәйдә 7 хатын. Моңа тиклем дә Хаҗи әфәндене берничә тапкыр өйләде дә туктатып калдыргалады. Хәзер дә бу эшкә күнсә кирәк ди. Кызыграк эш икән дә, белмим инде нишлисә.
Qaharsuk mağrını bir kızık itesi kilo yatma kaldırası kilon. Demem kızık bulaşağında obustayla şıldıklım kızık bulaşaq. Eğer de siz künsəgir. Şükürler bulası tugul mu? Yok ise oңайсыздық келіп шығуы бар. Yok абыстай жеткіншілер боласы түгіл. Мына қараңыз, менің ерім, әнкемнің туғаны Хüsnüddin исімді кішігіне бұла. Әммәсі де өз кішілерімізгіне бұлашы. Мен риза. Qaharsuk mağrını bir yatlıysan, mene qonum tınışlanır. Сен солай бұлашы, абыстай. Яр, қазіргі мен қойтым енді. Темем ұзақ отырдым бұлашы. Қараңыз абыстай. Рахмет. Солай бағда болсын Вағыда. Рахмет. Мен үшін бір сұлып жүрейсің. Рахмет, yüzünden geçeceğim. Қазірге сәлемет болыңыз абыстай. Koşarın, başlarınız, haram bulgurları. Koşarın, başlarınız, haram bulgurları. Cehennem kisevleri. Neyse de, zikir... Neyse de zikir nereyin arası? Koyda bulay kopşa kiyindin. Bir yerge barasın mı? Neye? Tuğanım, obistaylarga barıp koytayım degenim, barayım mı? Var. Barıp koy. Ayı. Kupten barganın yok. Yok şu bana. Hallerin bilip koy. Özümde şu var değil mi? İkindi akşamdan sonra Feyzrahmanlarla kirgeşim var. Kişki şeyden yine kütmesen de yarayı. Dizgine koyta almam. Yarı yalasa. Varsa da hazır çitiklerin oylanğan şeylerin de koynab yutara. Yarı canı, men kittim olaysa. Zırmayı Gittim. Saat yakşam bütün saat 9'da degine. Vakit var iken hele. Vakit var. Tügünde sizde bir kişi sorayıp konak kalırga kildim dey. Şakir Efendi bu Şakir. Bana yılsındır. Kardeşi vaziyeti ayıtsındır. Hadi orada. Her şeyi getirin. Buldu bu. Faydasın can kisegim. Yaş telaş. Gittim yanına. Gittim senin boynuna. Kirtebette minim olda sina barım akuşum. Sin bitminem birden birim Xuday birgen yazmışım. Sin bitminem birden birim Xuday birgen yazmışım. Koyunlarıma alırman süyüp nazlan bağırman. Udıklaşım sinene bellen turmuş yolun bağırman. Udıklaşım sinene bellen turmuş yolun bağırman. Yeşkeleşim can kisegim gittim senin yanına. Senin nurlu qaraşların yol birsin canlarıma. Senin nurlu qaraşların yol birsin canlarıma.